chỉ bay vek ule ama sai he mun aron kalmin phal saka wang hian kalom em ma kanom na Florida tanga thui tak he mun thleng tur hian kan local ve ani tui pui kamra le lam da chen kan ni ti na ni chu rong bol na nei kum ruk lai chu ste chang chang kan jin ve to California tak ki kan ron kal ve khan na ni chu wangin pathian hena lom thu kan soi mon mon ani min lo don son da te hi lu kan tia kan lom em ani kaming chu mai ka ni a chuan pathian in kanuna thil maka thlen tia te le thlak dang nama ka om dan te mormon sa kho laur sun tak mi atanga akhong aina changtua min siam dan te ka hril ve do chewa indiana khopuya mormon sa kho ru le rin no me min chung khura seiliana sa kho ta na kanin pek na in kan that le that lo a hril ti zirti na nen ka seiliana polan rom khomi te hena ale ka thon bung soma pathian felna hrelovin an mani felna ting hi an tuma pathian felna an in tulut si lo ti thu ziak khan ke mormon sa kho ber lano pang takhi min soi fia chiang viau ni in ka ria a chan chu pathian mangai na hi a thlona ni ka ring lova khongai na wanga chan dam ni phe hi chu kain ring lo le zola pathian mangai na dong tur le chan dam ni tur chuan ka phu nge ni ti te ka fia photanga in ka ring thin solang mai kha ka ni thina pola ni tak ma ang khan no pang te a sa kholo ru sun tak me galati a polan mana ta to an von thin juda sa khwa ala ku sun ve thin zia a sei kha khatiang chia kha ka ni ve thin ani khatiang chia kha ka ni ve thin Indiana state kan chuasan kan tlei rol te kalania mormon sa kho mun pui alpine uta kan pema chumuna cheng za song ko pakwa chu mormon sa kho wan tu te vek an nia chuan kan okar professor in Brigham Young University a om thin BYU in la sha velo ni chuan uta mormon school ding lai ani kathu soite tang hian kan chung karu zia tur chu in man thiam mai karing chuan high school ka zon huin BYU a chuan ka kal ve a kumsom pakwa ka tenin mormon sa ko ti danin kum ni chu missionary na tok turin ka kal chuak ve a mormon missionaries te mutoin omem banang pharteu zaklovin ole kamis war le nek tai ne baisi kura chuangin mi kongka an kik lai te in mu to thin ngei karinga in kongka te pon lo kik ve hial to ang tro kan te tangin chandam nei mormon sa khuwa lo chuan om lo ti kan zir tir thina wangin khang te kha kan sa khuwa mi te kanin le tir tum ve dan thin ani mormon sa khuwa ina ti tura zir tir te le athu pek te kan hlen khan chandam na chang tura kanin ngaya chuan Isu Krista thi sen hi kan sol te tlen faina na tok ti hrilin kanom ve haula kumsom pakwa ka tlinin in muang hian uta tang kum ni chung missionary na thok ve turin Orlando Florida a tir chuak ani ta Orlando hi nangni pon ni she kher lo mai thaya Bible evangelical bul thuda ni ve dewa ke pon khati lai kha chuan ka sha thiam lo khop mai lano pang le mol mang tak chuan Orlando mi zong zong tei kain le tir ve ka nga missionary ro pui ber ka ninga yang ti ten kai ngai tua thina Orlando ka thleng chu ka be ur sun em ma ka thurin nang rin tir ve tum chuan ka bicycle khalin mi kongka ka ki kwal ve ta thina thlani vel ka om nuwa mi tam tak in le tir ka tum lu tuk chuan baptist rongbol to le ami puin khom zong zong te mormon sa khuwa in le tir kan tum ve rengot mai chu ka hlo cham chiang asin o ma se pathian in keima na tho the nan hun rem chang min siam sa ka zo ka lo nia mormon chan chin tha hril tuma chutia baptist rongbol tu ne na kan han thu don chu pathian in chan chin tha dik tak kanuna avai khatna tan chu baptist pastor mang chuan min riat tira chutia rongbol tu ne na kan thut dun chuan kan sa ko dan thu pek te chu pathian ne na kan in rem le theina kong om chuna ni thu te ka hrila ma se pastor e ro chuan Isu Krista chan chin tha le athisen kan ta na Calvaria luang chuak kha pathian ne na kan in rem le thei dan kong chu ani tin min changa tita bong thuma in zia kang khan ke mani thil fel ti te wang ni lovin siam tharna silna le tharau thiang him siam that le na chuanin akhongai na ang zel zokin min chandam ta tiania kha pathian mangai na khani kalo hriat mi lo chu kha mangai na khani kalo du thin em chu mormon sa khuwa ka pathian bek thin ka chon mangai tla ka kanun ma lo chon min mangai lova ma se rom bu nga soyang khan ni ma se la pathian chon mangai na chu fak tla kin alan tir misual te kan la ni la Krista kan ta na thia wang khan chu nge chu ni chan chin thadik tak chu misual kan ni chung pa pathian ro pui berala ka kan tling lo chung poi Isu Kristan tla na thil thon pek min pek lu takazara thiam chan tirin kan oma he hi ni chan chin tha chu Isu Kristan na mana peto ti hi misual kan ni na man ka crossa athi senin na petla vek to
pathian nena kan rem le thena kong chu ama nge hian min ron siam sak ta sia chu min nuwa FSC bung hi chang ria thu min ril le rin na wanga khongai na chan da mini nang mani tho chuan ni lova pathian thil pe ka ni thil ti awang ni love chu ti lo chuan mi nan chuang dang ti thu kha pathian mangai na chu ka sha thiam lo hle ya pastor chuan chan dam na chu a thlona don ani Yesu Christian cross a khan amana pe to a anin ti ve tura min du chu kan ha thole mormon sakota na ka thil ti thin te chu a cross bula ngata ama hne na min lak kin sakro ti mai hian ni ani chuan khovel mi zong zong te thiam chan tira kanom the nan anu na hlan sia khati lai khan pastor hne na khan in chan chin tha chu a vain hol ngal dai ro ka tia a chan chu ka sa ko ma sa a ka ru em wang le cross til ti the na te kalaman phak velo wangin korinthon khat bung khat chang som pariata cross tho chu boral mek te tan chuan at na ni sia ti in zia kang khan katan chuan at thak mai ani thina pastor nen chuan kan in hial pha ta hiala kan sa korin na le na tho dan te chu tran funga mangin kan hial le ta a to pa phe chuan kan in ti thiam lo ti tia a office tu lo cham le thin rim em maya chuasan ka tum lain pastor chuan min chel dinga ina hoa no panganga bible va chiar turin chona min siam ta chu tiang i tiani chuan pathianin inun kha thak dang lamanga imi ta ti waranga inuna vai khatna tan Isu Krista chan chin thatik tak a ko mu ngeng chati ka tiame tin min kaltir ta chuan pastor min chona ka poma wang chuan kumsom pakwa chunga mormon sa khwana ke malawin tu hetlat to chu thlak dang lam sakin ka uma avai khatnan no pang angin pathian thu chu ka chiar tran ta chuan tuthlung thar phek tin mai chu ka chiara chuan ani telin ka pathian tu chiar te chuan min tleng fai zela ama ngai na mak tak ka sa ko ina min pek ve thelo ma ngai na chuan min ne ta em maya ka mu le riat ngai mi lo kong ten a kho ngai na chu ka chunga a lei bua rombung ria ta chuan Krista ma ngai na ta chu tuin nge min thenang te ni a pola chuan engthil siam mai nalpa Krista Yesu om pathian ma ngai na la ka ta min then thei lawang ti tik takin ka sia ti na soi zui zet bok kha chu ma ngai na chuan ni klo riat ngai mi lo chu johana pakhat na khan ama wanga kan nun theina turin pathianin afa pane chun ko vela aron tira te ania heng te hi pathian ka mangai wang ni mi alovin aman min mangai na wang zokin afa pa kan sual te tlan na ron tira mormon missionary atanga thlasom paret ka om chung chuan tuthlung thar ka chiar thina chuta pathian chuan zoi mongin ka thinlung sak te chu ti nema zan khathil thuai mu chuak war ka ni bik lawa bible bung le chang te ve khat chiar chuar ngot wanga thak dang lamin ka om hek lawa amai ro chu thlasom paret chunga pathian thu ke ma ka in le bok na ra te wang zokin pathian in zoi mongin min thak dang lama isu thil ti te min mu chian tir ta boka kolosa bung nia batna le kha thu pe ka ziak kan chunga om min do dal thina chu thai bo to sia chu nge chu cross a keng betina la kiang ta ti en ziaka isu khana mana pe to a ka ti ve turom chun chu rin na ne na ka pom mai hi lo ni chuan FSA bung kha chang saria chuan athisena wangena ma chuan kan tlan na kan nei ani akho ngai na nga ji ang zela kan bo chiana te ngai dam na chu ti zia kan huwa Isu Krista thisen thil ti the zia min tlen fai zia le ngai dam na kata na a thlen tir zia te voi khatna tan sia tirin kauma heng te hi kan ni na wang le pathian ne na ka thil ti wang te ni lovin ama ni na wang le athil min ti sakte wang zokin Isu chu kata na in thoi na hlanin ron tira ka tur ai cross atur turin ka mishing lui sual na te min lak saka ka na tur aman min tho zo sak der ani mormon sakota na ka thanem ngai na thil ti te ka pathian mit mo chan bol lo mai lo ni rin na Yesu Krista ka pom lo wangin mormon missionary angin kar thum chia ka o mangai to tia chuan lalpa Yesu Krista aring to piang thar ka ne ve thei ta ni fakna tane choi moina tane ro puina zong zong chulal pan he na omro se ka sa kho ma sa ta chua kha kain ring phal ngai lova ni ma se le pathian in ka sa kho hlui ka kalsan ma lo so ka thin nung chun na sa takina khoya solina min ti ke chiat vek to nu kha Yesu Krista chau na ni min rem kho ma min tuam dam le thei ni
chuta din hun khir taka kading ta chu Christian piang thar to ni chungin Mormon missionary po kalani mexia Poland Corinthon ni na changa zia khan tupo Krista om chuan thil siam thar lo ni a thil hlui te chu aralta chu tianga siam thar le thlak nang lama kom to wang chuan ken thup theilo ani pathian he na ka tong trai ta to pa engting e ka ti tha kang tunge ka shilanga engtin nge ka chung te le ka sa khomi ten he na ka soi fia ta kang tin ka zota pathian chuan hun rem chang suang tu phak ro lova makin min ron siam sakta ni chuan missionary kan om chung atop ma kar thung ve lauma missionary puite le kan ho tu pa ber ma tu soi the na hun rem chang kum ni chunga kan thilo ton te testimony an soi tir thina ka soi ve tur omang chuin thia thiam ngal karing chuan testimony ka soi ve hun a thleng tia chuan Mormon biakina chuan khur der chungin kadinga ka zam khop mai masai Poland Philippi bunglia min ti chak tu Isua chuan engkim ka ti thei ti azia kha ka vong renga Isua khong ana le thil ti theina zara testimony toy thatakin ka soi theita ka velama mi hi Joseph Mormon missionary te zinga mi ania ka testimony soi lai po khan athu ve zinga tel nge a tuna chunga thil thleng veta ko hi in rin thiam nge karing pathian chu fakin omro sa ti chuan ka testimony soi tak chu he hiane Isua Krista chau hi ka mamo chu nia athisen le khongai na te hi chatuan nun na ka nei the na to ka kanuna vai khanan ka thil ti te wanga chan dam ni lovin akhongai na wang zo ka chan dam ka ni ta ti ka missionary chunga ka zir chua chuani chuan chu kan soi mai chu min thil tu te zong shil hai lu tuk mel chu ka huwa chuan ka testimony soi atanga ni ni a khou tu te kauna ka dong ta min bia kan tu thu an soi chuan ke chuan min biak du chan ka hringhal mai a tu nu ata hi chuan nui chungin ka soi let ve thei to ma se ka ti lai kha chuan ka hun ton to ka thil lau ber le hre ber ani thunga sa khuana kai ma nia bet nget tat te hi aum ve theya ke pokanu kha BYU wa professor ania ka pala Mormon sa kho pui thiam ani boka u mi pa pan hi Mormon missionary atang zo to ka nei boka kabial nu la BYU University chuak nga tani boka Mormon sa kho bel kha ka ni na nia ka ta ning kimani ka thil du ber po ni boka mase pathiani na mane na inzom na ni to zok turin min kai chuak ani Isua khan mi in khovel zong zom mein anun chan si se ata ninge so tanga ti ni e Mormon sa khuwa ka chuan khovela ka du engkim khamin pe theire mase chan dam na min pe ve thelo Isua Krista lo chuan om si lo ni chuan ho tu te ne na kanin mu don po chuan pathian ne na akhongai na chakna le puina min pe turin ka dil moi ngoya Bible te chu chiarin pathian khongai na zara mathai pong som pakwa chang som ni pakwa tin mitin in te emo unau te emo farnu te emo pa emo nu emo ram te emo kaminga wanga ka sana piang chuan ale za an muanga chatuan nu na an la chang bokang ti kha pathian in min chiar tira ka thin lunga tu nge na om ta boka engkimi khofera chan maila Isua Krista ka ne phot chuan poi ka ti lo reng achan chu khovelina min pek thei reng lo kalal le chandam tu pathian ne na inzom na min pesia chuan Isuan zo hana bong ruka soyang khan ke hi nu na chang chu ka ni tu po ka ne na local chu arila tram lo wang tu po mi ring chu eng tika ma tui ha lo wang ti kha ka tui halna he khovela tu man min chok thei lo kha Isua Krista hian min chok ani Isuan samari mi me chebura tui khura om khan he tui hi in chuan tui ha le anga ma se ka tui pek che hi in chuan i tui ha le to ngai lo wang ke po hi ka tui ha le to ngai lo ti ka mu thei ni ama chau hi ni ka ma mo ber chu chuan Mormon ho tu te ne na kan hanin biak chuan Isuan thu ka ata Mormon sa kho hi ka ma mo lova sa kho dang organization mo mi hring mo hlok nai mo po ka pathian na kanin kara hian an tlak je ka phal hek lo ka tia Poland Timothy athon khatna bunga soyang khan pathian pakhat chawa oma pathian le mi hring in kara palai pakhat chawa om boka ama chu mi hring ani Krista Isua mi zong tlan na in pia chu ti kha min lei to katana chan dam na turpo thi senin min lei sak to ata ka ni to ti ka ria chung thil te kan ho tu te he na ka soi chuan tharau soli na lu chela ni min tia setana pum na ni kha he pa hi sakola ni hi min ti thur kan sa ko tang kan pai chu kang che ti ten min wawa musit ta ka min trong khuman tum ve bapti sa wang mai trong chu le min ti rema ta
an thu sayom zia chu ka hrelo hle a chuan chu mi ata chu mormon sa khuwa tanga pet chu in kaum ta uta le te a ka chung tin hena mai chana kain sei fia ngai ti ka ria missionary ka om lai khan ka bial nu kha BYU University a zirlai me ka nia le ka thon mangin kanin be thina iswa chanchin tha ka chiarang ang te ka sil ve thina ani po pathian in sin ko ngai nom tak nei tirin iswa krista kho ngai na te ron se ve ta ni tuna chuan ka nu pui ni to a pathian sa ngai na zara va pa pathum duam tak tak te kan nei to boka anhuwa kanina chuan ka hota meta heta piano tum to he ka unaw te ka soi jinga pakhat jok khani he ani chunga thil thleng po hi in man thiam ngei karing chuan ina ka thlen nu chuan mangai na zong nen toy fel tak hian chanchin tha chu hrilin no panganga bible chhiar ran ve tur chuan ka tita pathian in an mania na tho chu phal sak turin ka tia keima nu na tho ang ngein pathian hi ka fak em na chan chu thlai chi kan thia tui kan pek that pon pathian ina hunati ta ka chawa ro tir thina ka chung te pa hunati ta ka an nun min khoi dang lam saka voini thlen hian ka chung ko le ka thian tha te chu Isua Krista ne na nunin zom na nei vek an ni to kanu le pa te pon zani na hian min lo troi om ve a pathian in an nuna thil ro pui takati sakani kanu BYU professor ni thin kha zani na hian kan ji nga om ve a stage a hian lo chuin thuaron soi ve don ani pathian fak chungin ilo lo mangu